لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bihaon continuation sin pagtahsin nato sin suratun naba sawab in panagnaan ayat sin suratun naba pa hikahangpo tag unum sin suratun naba na tahsin nato na bihaon dainha hampo tag pito pa katluan ayat in tahsinun nato. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا إن wajibul gunnah innun dan duun biasin kaya pengajian nato sin lima bayaon hawak atat kala insia ka barisan tasdid in hukuman niya wajibul gunnah inna di manjari wasahon mo inna yaw direct di manjari sumagawa butangan mo na siya gunnah inna upos puasin na direct na kaupaya taon na to puasin na yaon direct na kaupa ya di manjari sab pahawa umuin na law mo inna yawmal bukum bihat to sumagawa inna yawmal fasli in lam din doon damikyan kaya pangajian na to in lam aun siya hukuman pagtawakon bayniya bimakna hapartangahan in lugay niya di siya manjari palugayon mo inna yawmal palugayon mo tuod dire sa manjari masapat tuod siya long mo inna yawmal fasli direct di sumagawa dihilan mo siya mo in lugay tiyo inna yawmal fasli kana miqata fasli sad marakmul dakmul siya den sin biasin kaya pangajian na to drawing ko kanyo drawing unta magbalik in side view ilong seto yan amo in anak-anak dila in sin iwan sin sad doon in guguan niya yan doon ha ipon yan hababa tampal pababa alam mo sin iwan sin sad kuno mo mapinig in sin iwan sin sad sa wablong mo in sin iwan sin sad sibo imakaraj niya sa in sin manipis in sad marakmul sa kuno mo siya mapanipis iwan kuno mo parakmul makontrol mo siya hapoon sin dila di hapoon sin dila bang in poon sin dila mo yan straight tinya hababa siya babaon mo siya numipis in sin amo na menang na siya sin long mo sa bang siya ang katon mo pataas bihanon mo ang katon mo pataas amo na mehinang siya sad umangkat siya pataas ang kanay pagtawag kaniya pang Arab isti'la long na isti'la in maana sin isti'la pag-angkat long niya sin duhol dila puon dila pag-angkat sin puon dila harap pa taas pa hanakul alamin pa hataasin haraig sin kuan meto haraig sin manakanak dila ito Inna yawmal fasli.
Inna yawmal fasli kana miqata. Kana, kaf, ubus, qaf. Kana iban, kana 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 miqata. In kaf iban sin qaf, pegbedaan sin kaf iban sin qaf. Bermuing kita magbalik. In kaf, in qaf, dan doon angkaton mo in puun dila mo qaf, qa. In kaf di itungod, in kaf di, in qaf di. Angkaton mo in puun dila mo qa, in kaf di in kaf, di in qaf. Long mo, inna yawmal fasli kana miqata. Kana miqata. Yawma yunfakhu. Yunfakhu. Nun patay magbaki wan sin fa. In hukuman niya yan, ikhfa. Nun patay amunin yun, iban sin fa. Nabukon mo patampalun yun fa sa yunfakhu. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Fata. Amo yan impegbidaan sin hamza iban sin ain. In hamza bang kahumundong kaniya atau akan bang siya masukun, wayroon na pagtawakon pagdakan sin tingog long niya fata bukun fata bukun na bihat to. In ain magdakan lamu sa in hamza di fata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'. Wa futiha. Gipit-gipitun mo si hagi tung sin gunggungan. Wa futiha. Wa futihatis sama' in mad din doon pagnganan siya al-wajibul muttasil. In wajibul muttasil, in hukuman niya upat iban 5. In hukuman niya upat iban sin 5 harakat. Law mo wa futihatis samaa'u fakanat bihat. Sa bangkaw humundong kaniya, bangkaw humundong sama yaon amin kahinapusan niya hamza. Nakita niyo amin hamza kahinapusan niya on. Bangkaw humundong kaniya manjari mabut in harakat niya pa 6 harakat. Law mo wa futihatis sama' manjari 6. Sa bangkaw kumuntinyo kaniya upat iban sin 5. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Qalqala. In ba din doon din ang mga huruful qalqala. In huruful qalqala na hambuok siya habis sara qutbu jadin. Qaf, ta, hubus ba, hubus jim, dal. Long niya manjari mo wasahon pa qutbu jadin. Qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. In mga huruf yan, amo yan in huruful qalqala. Na in dendi ha abwaba ini qalqala siya. Long mo ab bukun abwa bukun bihat to sumagawa aun qalqala ni aun pagbaon sin tingog den doon puasin ka
amuin kahundong sin tingog. Puas sumuumyan aun gumwa aun mag-bounce tingog, aun pagtawa kun kalkala rin dito lang mo wa ba. Adi pa kita makalaton mabaya ko sa jabalikan in mga mad kahinapusan yan biya nasin alfafa miqata afwaja iban sin abwaba iban sin kaywanan pahasusungon ini sibo da sila ini katan ingan sin mad niya yan maddul iwad maddul al iwad in maddul iwad maddul iwad in iwad atin niya in kahinapusan niya tanwin yan fathatan wayron lamod sin kasratan iban dammatan fathatan saja sa subay fathatan miyan alfafa amin miqata yaon miqata fathatan afwaja fathatan abwaba fathatan na bangkaw humundong den doon kanya sa subay kaw humundong bangkaw di daw humundong mayroon mad den doon kanya sa bangkaw humundong mahinang siya mad pagtawa kun maddul iwad biya din ito impagbasa kanya iigon mo na hambuok baris iigon mo na bang so pama abwaban iigon mo na hambuok baris menang dokumen si abwaba ubos ang pamo siya maran abwaba biya to bukun abwaban bukun isa abwab bukun biya to sumawa abwaba biya to wasuyiratil jibalu fakanat saraba wasuyyi inya den doon tasdid wasuyyi bukun wasuyyira inra den doon marakmul siya inra den doon marakmul sawabansin inra den doon marakmul sawabansin baris niya tanyo inra den di marakmul maita pasalan sin baris niya fatha tumtumun na to basta in ra yan kaya barisan pasalan in ra aun siya dua hukuman long pagtawa kon long niya tufakhamu taratan wa turaqqaqu taratan ukhra pagparakmulon siya aun waktu resa pagpanipisun siya na kuno siya parakmulon hambuok na rin ha mga hal niya amin dumakmul in ra bang hambok din ang mga hal dumakmul in ra bang kabarisan siya fatha ra bihat to wasuyyiratil jibalu fakanat inta din doon aun siya tingog tiyo gumawa pagtawa kun hams aun sipat niya pagtawa kun hams mim ubusin yan hams tawa kun hams inyan amo na in pagkarunguan mo fakanat amo yato yung pagtawa kun hams sa sukon sadya siya magbeto ko kanya tinapagawa mo in parakanon mo in jarayanun nafas pag parakanon mo in napas niya in hangin wasuyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada inna jahannama kanat mirsada inna gunna ubus jahannama gunna inna jahannama inna jaha ha bukun jaha sa jaha normalin ko niya inna jahannama kanat mir mayta in ra den di marakmul mayta in ra den don marakmul sababan in ra den don marakmul muna niya in ra kya barisan siya sukun kita mo in ra den doon sukun in haunahan niya kasra kita mo yon haunahan niya kasra ubos in sumunod kaniya erase unta na
Kita mo in ra din dun sukun. Inaunahan niya kasra. Ubos in sumunod kaniya huruf marakmul amunin sad. Bang kakitaan mo bihanin hantang sin ra sukun. Inaunahan niya kasra. Sa in sumunod hara yaon huruf marakmul dumakmul siya. Lomo mir bukun mir sada sa mir sada mir sada bihat yung pagbasakan yan. Balikan na to. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا labithina intha then hamangatay manghud sindal indal tha kaya pangadyan nato nindal biadiin in pagbuwa kaniya pagkawa sin huruf niya damik yan then hamangatay manghud ni intha biadiin hantang niya ipon mo hataas yan in dila mo hip butang mo biyan ibutang mo ilupot mo tiyo atau akan pa wa duhol sindila mo tiyo ubos pikiton mo in duhol sindila mo yaon pa ipon mo pataas gumwa in the iban sin tha awang pahambuok yan sa inshallah ta'ala awang pahambuok huruf sa inshallah kalukalo kapangadjian na to dabang uno na mayan isiyo pa in tay manghud sin the diban sin tha sa basta hatihon na to in labithina in paglabtik kanya bihan hantang na labithina fiha ahqaba in mad din doon in mad din doon labithina fiha in pag mad din doon maddul jaizul munfasil may ito jaizul munfasil pasalan dua kalimat siya panagnaan kalima fiha in hikarwa kalima ahqaba in kahinapusan sin panagnaan kalima yaon mad ubos in panagnaan sin kalima sumunod amunain hamza nagbak in mad diwan sin hamza hadwa kalima then asawa beto in siya maddul jaizul munfasil manjari kaw meta jaiz pasalan manjari kaw mag harakat kaniya dua haraka manjari reisab kaw upat palima manjari kaw dua manjari upat lima sumagawa bang muhinang in jaizul munfasil mo hapanagnaan dua subay dua katan damik yan bang upat iban lima bihat reisab siya katan لا يذوقون فيها بردا لا يذوقون فيها بردا in ra din doon marakmul bar may tak marakmul pasalan in ra din doon inaunahan niya fathah bar tumtumun na to in hal sin ra ko no siya dumakmul iban numipis then di hal ini in ra marakmul may tak pasalan sin baris niya fathah haunahan niya bardaw may tak bardaw bukon bardan may tak bardaw bukon bardan bardaw pasalan in dua baris yaon nagbakiwan sin waw dua baris nagbakiwan sin waw in hukuman niya idgham bigunnah artinya idghamun na siya butangan siya gunnah in pagbasa kanya biha ini gunna in hambuok barisin dal barda da kumanin makapin barda ubos siya to in waw yaon in waw hinangon na siya butangan siya tasdid menang siya bardaw
Ubos siya to gunnahan mo in panagnaan waw niya. At niya lingguan mo. Bardaw bihanin antang niya. Barda da kuman nakapin. Ubos siya to in waw yaon. In waw tasdirun mo siya. Asala sa limbaris niya fatha. Na yung pagbasa ka niya bardawwa. Bang mo hambukan buukon, tinya kanaton mo siya beninantang niya. Daw iwansin wa. Biya namuren sibo den siya ini dawwa iwansin ini sibo da dawwa sa biotas ta supaya matampal. Ingunnahan mo amin ini. Bardaw biat pinantang niya. Bardaw ubos ingkatan singunna inguwaan niya ha kaysum hailong. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman bialikan na isab dendi illa hamiman ubos yato in mad den doon mad tabi'i hamib dua harakat illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa wajib muttasil. In wajib muttasil hambuk kalima nagbak den doon in hamza in mad iwansin hamza. Biya hambuk kalima. Resunta likanta. Hamza ubos alif mad iwansin hamza. Yan. Nagbak in alif iwansin hamza. Hahambuok kalima rasya. Bukun siya dua kalima. Bang bihatin hantang niya wajib muttasil. May ta wajib siya ganapan densin dua harakat. Inambok ito jaiz bang dua kalima biasin ini jaiz munfasil. May ta jaiz fasalan manjari siya hinangon mo dua harakat. Manjari siya hinangon mo dua harakat. Ini wajib. May ta wajib siya palihun densin dua harakat. 4, 5. Bangko humundong may nang manjari paunong. Jazaa'an yari nisab kya balikan bihat tora masih in hukumannya. Jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba innahum kanu la yarjuna hisaba innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu hagi tong in gua mo tiyo indul sindila mo sarta ibutang mo siya ha height sinipon mo tampal pataas wa kadzabu biayatina biayatina ini pagtawon siya bang hamza bang biya ini hantang niya either jaiz munfasil atau kan wajib muttasil. Sa bang baliskat hamza in makauna usam pamad ingan niya mad badal. Hati niya dua harakat saja. Dua harakat mad badal ingan niya bang biyanin hantang niya. Alam mo wa kadzabu dua harakat. Bukun siya wairu di mo siya manjari pahaba untuk paupat harakat. Wa kadzabu biaya ini to mad tabi'i. Wa kadzabu biayatina kidzaba mad daisab us kidzaba mad tabi'i. Ubus to in haulihan niyon madul iwad. Kidzaba dua harakat. Wa kadzabu biayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba wa kulla
وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء in baris sin hamzah rin doon tanwin tinya hukuman sin nun pataywan sin tanwin in hukuman niya dua baris tanwin magbakiwan sin hamzah in hukuman ni idhar pinapatampalon wa kulla shay'in di manjari is kuanon mo siya min tapuk-tapuk mo long mo wa kulla shay'in di manjari beto sumagawa patampalon mo wa kulla shay'in wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu mad dua mada tabi'i fadhuqu falan nazidakum in nun patayon magbakiwan sin nun in hukuman niya idgham bigunna atin niya gunnahan mo siya di mo nabasahon yung panagnaan nun direct na kau pasumunod sa gunnahan mo law mo fadhuqu falan direct kau pasumunod sa gunnahan mo siya fadhuqu falan nazidakum fadhuqu falan nazidakum illa adhaba fadhuqu falan nazidakum illa adhaba patubtubon na to dito insyaallah murah-murahan bang manisab aun nakawa na to pangadjian amini in part 2 tinya bahagian hikarwa insyaallah in bahagian hikatu amon ito in kahinapusan sin tahsin ha suratun naba wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh